دەمباش فەرموون بۆ گەڕەکە نوچەیان دەست پێکێتا گرنگترین سەرنوچە. لێ ڕۆژاوای کوردستانی پێدێ مەرجێک ji بۆ پاشبەخستنا لەشکرییا خۆیانە چار لە پێشیە خوێندەکارên زانکۆیان دانیە. 411 سیڤیلên Sûriyê bi guleyên cendirmeyên sînorê Tirkiye jiyana xwe ji destan e. Washington sezayên tund û stratejiyeke tenahiyê wê li ser rejîma Esed ferz bike. Dubare silav. Lê Rojavayê Kurdistanê PYD mercek ji bo paşvexistina leşkeriya xweyan çar li pêşiya xwendekarên zankoyan daniye. Xwendekarekî zankoyê ji bajarê Qamişlo nexwest navê wî bê eşkere kirin, got ku ew çûye navenda leşkeriya neçariya ser bi PYD ve da ku leşkeriya xwe bi paş ve bixîne. Navenda PYD wekû merc jê xwest ku belgeyekê ji navenda leşkeriya rejimê ji wan re pêşkêş bike, da ku ji bo xwendina leşkeriya xwî bi paş ve bixin. کاری تکس کر کوه همی بلگین کو تکس دکن او خوندنا خو دک پیشکشی ناوند لشکریه یا پیدا کریه لیوان رد کریه او جی خوستنا وکو مرج بلگیا پاش وخستنا لشکریه جناوند رژیم بینا. تغییرات کرنا ولاتین روجاوای کردستان جری بازن پیدا ریان خوندنه و کوچبری کود انجام وان ری بازن خوندنه ین ایدئولوژیکی و درودا هیم پیاده بردوام دوی پروساتک برنا پیش روژا خوندنا زاروکن روجاوای کردستانی ده. ریبازین پیاده ین فرسکری لسردبستان روجاوای کردستانی او ریبازین ایدئولوژیکی کوجیه کی جزاروکن روجاوای کردستانی بویه کی جخوره آماده دکن جبو نهشتنا تایبتمندی کسایتی آوان تا پشتر با آسانی تبلیغ بریا خوایاتک عالی بکن. د پرتوکا زمان کردی ده یاری بازم پیاده ین خوندنه ین فرسکری ده وینه ین چالاکی ین پیاده و آلنوان لسر رو پلان بلاف کرینه. سرباری وینه ین آهنگین تایبتی به پارتی آوانو تنه آلن پیاده و ناویدزگه هنوان ته ده هنه و بویه که گردانید ناور زاروکان و ایدئولوژیا پارتی خوده درستی کن. وکو نمونه د پرتوکا زمان کردی ده یا پولا ششان ده هر دو رو پل نوتونه و 103 وینه یا آهنگ که پیاده هاتیه کوته ده آلم پیاده و وینه یا اوجلان سروک پارتی پکه و وینه یا اوجلان سروک رخستنا پکه و آلن تایبت به دزگه هم پیاده بگشتی تعدادی یارده بن. رد کرنا ولاتین روجاوای کردستان جوان ریبازین ایدئولوژ کریره و نپسپوری آوی دیارو اشکریه که بهتری ولاتین کل دوره مانه و نکاری بون بری خو زاروکن خواه بدن پنابریه تا پیش رو جوان ریزگار بکن هول ددن زاروکن خواه بگینن دورنا کوتی ده خوندن ریبازین وزارتا پروردهی و خوندن یا رژیم اسد تینه خوندن جبرکو مکرهاتن بخوندن ریبازین پیاده جتو آلیان نهاتیه کرن و پیش روژاوی خوندنه نناسه و اوره باز دمکینه و گریداینه به هبونا پیدل دبره و به بداوی هاتن اوی هبونه اوره باز جی بداوی دبن. ده هر پولکی ده بهتری 100 شاگرد هیا و هنجی تومار کرن بردوامه او جی لگور ماموستاین کلوان دبستانان کار دکن که ماموستای که او یک بکار ساته کمرووی بناف کر. تورا سوریه یا مافه مروان راگهاند که 411 سیویلین سوریه بگولین جندرمین سینور لسینور ترکیه جیانا خواهش دستانه جوانجی 75 زاروک و 37 جن. همان توره گوید که بصدان ولاتین سوریه ده همان اگره ده بریندار بونه هر وها ده 26 وهیوه ده 4 ولاتین باجار سریکانیه روجاوای کردستانه جالی وان جندرمین سینور و هاتن ارمانج کرن و ده انجام ده بگرانی بریندار بونه ده 21 همان هیوه ده زاروکه که کرد جگونده خراب کرد یه بسر قامشلو که روجاوای کردستانه و جالی همان جندرمین و هاتیه گل باران کرن و روشاویه تندرستی مترسی داره. نونر ولایت یگرتیان امریکای تایبت به سوریه جیم جفری گفکر که واشنگتن سزاین تون دو استراتژیه که تناهی لسر رژیم اسد فرض بکه اگر او رژیم حول بداره گریه لپیش پروسا سیاسی یا ارمانج کرن ابداوی آنینا شر لسوریه دیکه جفری گوجی که واشنگتن و کار لگل هن ولاتین دیل اوروپا و آسیا و رجلات ناوین بکه جبو فرض کرنا سزای ناف دولتیین تون لسر وی رژیمه اگر هماهنگ نبه جبو جنونی فساندنا دستوره و کاره خوشکرن جبو پیک آنینا هل بجارتنان. جیفری گوجی که اگر انجمن اولهی آناف دولتی او یک نپجران
ئەو بە هەماهەنگی لەگەڵ هەفپەیمانên خۆیان ئاسیای و یەکێتیە ئەوروپایە وەیەکێ ئەنجام بدەن. وەزیرە دەربەیە رووسیا سێرگێ لاڤرۆڤ گوت کە پرۆسارە دەستکردنا سیستەما دژی موشەکان یا ئێسێسەد ji بۆ سووریە دەست پێ کiriye û هۆشداری dan hêzên derve ji hewlên têkbirina pîrosa nehêştina milmilaniyê li Sûriyê. Ji aliyê xwe de wezîrê derveyê hikûmeta rejima Esed li Sûriyê Welîd el-Muallim sipasiya Rûsyê kir li ser wî çekêgiran û got ku ew çaveriya S-400 dikin ji Rûsyê. Ji dereka leşkerî ji rejima Esed ji ajansa Sputnik ya Rûsyê re eşkere kiribû ku grûpên çekdar yên li Idlibê ji destpêkarêkeftina Sûçî ya dawî de derbarê Idlibê kar li ser bicihkirina bingehên xwe bi alîkariya xalên çavderiyê yê Tirkiye li gundewarê Hemayê yê Bakur û yê Idlibê yê başûr dikin. Ji dereka leşkerî ji rejima Esed ji ajansa Sputnik ya Rûsyê re eşkere kiribû ku grûpên çekdar yên li Idlibê ji destpêkarêkeftina Sûçî ya dawî derbarê Idlibê kar li ser bicihkirina bingehên xwe bi alîkariya xalên çavderiyê ya Tirkiye li gundewarê Hemayê yê Bakur û yê Idlibê yê başûr dikin. Ji aliyê xwe de rewangeha Sûriye ya mafê mirovan got ku hejmara sivîlên Sûriyeyên ku bi guleyên cendirmeyên sînoriyê Tirkiye bi Sûriyê re ji destpêka krîza Sûriyê gihîştiye 411 ji wan jî 75 zarokên jêr 18 salî û 37 jin serbarî birîndarbûna bi sedan welatiyan di heman egerê de. Bi sedan welatiyên bajarê Idlibê û gundewarê Helebê derketin xwepêşandanan û tê de daxwaza serbestberdana girtiyên zindanên rejima Esed kirin. Ew xwenîşandan bêhtir li bajarên Me'eretün-Nu'man û Kefernebil û Xanşêxûn û Harim û Erîha û Bin Niş bûn. Serbarî bajarokên Me'eret Misrên, Kellî û Kefrûma û hejmarek gundan. Li gundewarê Hemayê jî bi sedan sivîl derketin xwenîşandanan dibin duruşma azadî ji bo girtiyan. Ew jî li her yek ji Qel'etilmedîq, Keferzêta, El-Şerî'a, El-Tuwêna û Babit-Taqa û Cebel Şehşebû û Herbenûş û El-Hemra û El-Hewêz. Rejima Esed biryarek derbarî desteserkirina yedek ji milk û samanên hejmarek kesayetiyên rewşenbîr û hunermend û siyasetmedarên Sûriyeyên deşbiriya rejimê dikin tevlî hevrêzên hevjîn û wan zarokên wan. Ew biryar herwiha milk û samanên hunermendê ekteriyê Sûriyê Abdulhekîm Qtêfan û dejbir Hebîb Salih û akademî Bedreddîn Erdelokî û pizîşk Semîr Seîfan û rojnamevan Basil el-Eûdat li xwe digire. هروها او بريار هريك جه هشام اسكاف ومناف الحمد ودرهنر مأمون البني ونادر جبلي ويوسف سلامية يكوب خو فلسطينية وغسان جباعي ونفسكار حازم نهار ومحمود الميداني لخودقرا جالية خود روشنبير ودجبرين أسد درباري ويغا ويغوتن كو او يك تدبيرك بسرو برو او كساتي دفيا بهاتانا خلات كرن نكو ملكين وان بين دست سر كرن. جوارا دوباره دکم. لی روجاوای کردستان پیاده مرجک جبو پاش وخستن لشکری خویان چار لی پیش خوندکارین زنکویان دانیه. 411 سیویلین سوریه بگولین جندرمه سینور ترکیه جیانا خواهج دستانه. واشنطن سزاین توندو استراتیجیه که تناهیه ویلی سر رژیم اسد فرز بکه. شادو بختور بن.